título de esta canción to be aired next month, Contigo Lang. Yes, ma'am. Come on, put your hands together, listen. Listen to the lyrics, okay? It's very important. Here we go. After ending ng mga song ko, nagpapusita lang kami ang opposite episode. Espera lang, ayuday ka man. Ang titulo na sa canción, Pwede Lang. We have to study, work hard, be somebody one day. Katunanan, tatay, nasisita pa ka ng nakasa. Palakpakan for parents. Todo yung yaman, sino yung yaman, yung sa baba, nagsasabi